Bismillah ar-Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fa ya ikhwatal iman, nuhayyikum bi tahiyyatil islam, ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullah. Musibe julbe tedduɓe, o weltanama, on jarnama, on tolnama kar radio City FM immorde koloma. Haray tigi tigi on ko toli moɗon e oɗo radio, ko toli moɗon e wallitagol oɗo radio. Haray ɓeɗo musidɓe meɗen falli haray hiɓe kaɓawo masinji ɗo fiwata en fallodir e programme ji ɗi. Haray hiɓe wakkilani en moƴƴa, haray ɗe wiyaɓe ko toli maɓɓe ɗe weltaniɓe, haray kañum kadi ko toli moɗon onon ɓeɗo auditeur ɓe. Haray meɗen weltani on, du'ani on, jarni on fota yo allahu subhanahu wa ta'ala o weltano en, yo malno en, yo hisin en. Haray karamo ko meɗen Oustaz Mouhamadoul Amin hiɓe salmina on. Haray ɓe senaki hande kono ɓayru hiɓe mari sugu Oustaz Ahmad en ɗo ko seno. Haray tigi tigi on hayso ɓe senaki koɓe senaki kon ala e lorrude. Haray karamo ko meɗen Oustaz Ahmad haray hiɓe senorani en ɗo mawdu hande kadi labaɗo mawdu honɗum fi ngal ɗo gandal musidɓe julɓe tedduɓe. Ngal ɗo gandal hingal weddita, hingal weltinda e jungo woɓɓe, wono woniri noon hingal wakkila kadi e jungo woɓɓe goo. Kono haray ko ma etoɗen ɓeyde yewtude fi ngal ɗo gandal, ɓeyde wakkilade no jangguiren. Hande hino manki fota noon ko fi honɗum oɗo tammo Allah okki en no jangguiren, oɗo Facebook no ƴettude goɗɗum haray hana e hoore janggugol. Haray tigi tigi on koyen wakkilo no jangguiren. Hara en jaɓali perdude tan, perdugol tan on no hulɓini ha feƴƴiti. Hiɗen andi haray ɗiɗo perdi si tawi ko mbuɗi wonno e perdude fillatanoko, kono ɓay ko taw woni e perdude jama on ala e wattande yila e oɗo perdugol oɗo tan ko toli moɗon e wallitagol radio City FM on. Haray meɗe wiya on Oustaz, tafaddal ya Oustaz. Naam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد لله الذي علم بالقلم. نعم. علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. نعم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. هذا يكون من جرنا يوم من weltano onon karam ko amen ɗo sa julde. Naam. No jarnete noon kadi ɓe wonan ɓen ka ɓawo masinji ɗo no woni e dendagal wonan ɓen e ɗegle meɗen ɗo nde tawde hiɗo waɗanden ɗo hidma jano golle jane fi l'islam on. Inchallah eɗen andi joni ko alaji ɗo wona humpodirrede e nafam ɓeydo e terden dina men kam. Donc haray ɗo weltana en toski Allah subahana taala o yo Allah o waɗa ɗum ɗo ka mandakke moɗon. Inchallah waɗa en naadi ɗum ɗo, naadi ɗum aljanna. Amin amin amin. Donc haray toujours ko wiɗen kon haray mawdu men ɗo hande. Naam. Incha'Allahu taala en etto jinden ko yowiti terren gandal. E nde tawde no gelorɗen noon ɗan gurdan ɗan wonɗen ɗo ɗan wawata ñiɓugol tabita si woni na gandal ngal gollitira. Si tawi woni en iwiɗo en yeehi e gurdal goɗɗum ko yawmal qiyama en hooti lahara. Si tawi kadi na gandal naɓorɗen ton ta ko gollira ko gandal gollira, eɗen andi ton kadi haray en tañinaki ton gurdam moƴƴam. Ko ɗum waɗi haray tabiti e bindi ɓeyni man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhira fa alayhi bil ilm wa man arada ma ma'an fa alayhi bil ilm. Donc ɗum ɗo no woniri noon nelaɗo men sallah sallam ɓe tindiniɗo ɓe laɓɓini kala neɗɗo tawayɗo ko faala ko heɓugol gurdam moƴƴan ka aduna ɗo o janggay. O janggay fi aduna on o heɓa e gurdam moƴƴan ka aduna ɗo. Tawayɗo ko faala ko yo male o maaya o naata aljanna o janggay fi lahara on o gollana ɗum ɗon. Tawayɗo no faalaɗe ɗiɗi wanene julɓe ɓen ni par ce que enen ndeɗen du en koyente rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Iɗen faala yen heɓude noon ɗen faala yen heɓu lahara on. Ɗen yeli fo yo moƴƴu, ɗen yeli fo yo moƴƴu, fo yo kadi yo newo. Donc haray ko ɗum woni ko gandal ngal wawaten ƴaɓorgol ɗum ɗo wawa heɓade. ɓayde tawde e yer komi taski kon kamen ɗo ɗen no gasa haray e woɓɓe goo no lundi faamu an kadi kadi woɓɓe no tawti faamu an
gandal ngal kamen ɗo ngal toppitanaka no haniri noon tigi lettre Oustaz no woni affaire ko wiyete kon domaine gandal ngal fi mum no fanɗina moƴƴa Oustaz moƴƴa few na noon gandal l'islam on tum gande ɗen fof no woni Oustaz ko gonga no toon no makiɗo noon ka mukaddima moɗon no to woɓɓe wakkiliɓe tinniɓe fi muɗum kadi woɓɓe wersindiɓe kono enen ko yaltoɗen koye fof wakkilo nam inchallah ɓay pellet goɗɗo o wawata wonde o faalaka adna o faalaka lahara marsata Oustaz ko ma o faale goɗɗe mum ka joni noon ɓeni waman arada huma ma an fa alayhi bil ilm donc haare gandal ngal kamen ɗo ɗen toppitande nden no fanɗi fi muɗum no woni Oustaz e pinal jama on ka terren ko wiyete kon ka gandal no ngal heɓora no fanɗani jama o hunde asim faala wiide ɗum ɗon si tawi woni goɗɗo o imminay ɓiɗɗo makko yo jangga l'école o inna yo ka l'école jangga sa jangi ko hoorema janganɗa min mi jangga kono lorralan hay hunde ko ɗum woni o risala ɗon on ɗon no boni ɓuuri yaltingol mo l'école ɓayɗen andi ko wiyete kon ko jannugol e ne'ugol o ne'ugol ngol ɓurta battingol jannugol ngol wi'ugol ma ɓiɗɗo ma sa jangali ko haaji ma min mi janga kono lorralan mi mana wata jangu haray a wari mo himma ɗe haray a ɗannini fi makko jaka yo mo jangale o lorrata ko jaka o on pay kun ɗon o wowlata ɗum kono mo hunjoto ɗon o anda e jaka mo jangali no wawa wurude no wawa rewde Allah subhanahu wa taala on jarama donc on sakafa ɗon no hulɓini si tawi woni jannowo ka nder classe kanko o wonde o wi'ay wonde o ninsi ko o jangani si tawno ɗum hara ɗum o alano ɗum e jannugol hara ko goɗɗum gonum o wonno e wadde haray no jooɗanoki ɗon e perdugol tan ɗum ɗon kadi ko risala wonande janngo ɓen hay si ɓe janngani ɗum kan no hulɓini pellete ɗum Oustaz e yo jaga ɗum ɗon kadi fijirtaki so holliɓe ɗum so inniɓe min dey komi jangi komi yaali nafa e mum mami ninsi komi janngani pellete donc haray waɗi ɗon lettre e maɓɓe hay so janngani on jarama Oustaz donc haray e gandal ngal kamen ɗo ko raɓɓiɗi ko e ngal jonnaka martaba maggal on ɗon noon no maapini moƴƴa no aanini moƴƴa Oustaz par ce que en fof meɗen hiɗen andi pellet probléme ji hiɗen mari probléme ji molanaɗi kamen ɗo ɗe mari probléme ji molanaɗi ka diina o ka golleji o ka gondaw o no woni Oustaz solution on ɓurɗo yawude tawatara e wawa e heɓugol no yaltirren nde wootere ko gandal ngal no woni Oustaz no woni gandal ngal e nedi ndi no woni Oustaz fi hon ɗum ko ɗum tabiti e nder yewtere men inchallah en yewta e adden dalil fi muɗum on jarama ɓangguinen won tun ɗo fi e waw yawde seeɗa ƴetten joni makko men on ɗo tugoren deftere Allah nden e sunna nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam no wowiri noon e koko wonɗen e makude ɗo e konguɗi karankoɓe meɗen e sahabaɓe on tuma si iwen ɗo yehen koko wiɗen ɗaɗen wonde ko gandal ngal wawi en régulande probléme ji men ɗi no woni Oustaz Allah subhanahu wa taala on imo landi landal o wi en ka Qur'an qul hal yastawi alladina ya'lamun walladina la ya'lamun en andi jawabu on la yastawun so landike en kanko Allah wonde anduɓe ɓen no wawa fotugo ɓe anda ɓen jaabowol ngol ɓe wawata fotugo kanko kadi Allah subhanahu wa taala ka wi en ɗon nokku e aya goo suratul mujadila o wi yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat donc déjà taw kala neɗɗo fof hino tedde wala kadi karramna bani adama eɗen fof eɗen andi ɗum ɗo kono neɗɗo julɗon no mari teddungal feerewal tawata ngal ɗon ngal nadda e teddugal wonɗo o sina julɗo ɗimmojo makko yilti neɗɗo janguɗo diina kan gontiri diina kan on ɗon kan no mari martaba go ko ɗum o inni wallazina utul ilma darajat ko ɗum Ibnu Abbas no wiye konngol goo o wi wonde gonɗinɓe ɓen janguɓe diina kan gollitiri diina kan no ɓuuri gonɗinɓe ɓe janga diina kan gollitiroɓe darajaji temeɗɗe jeeɗi Allahu akbar darajaji temeɗɗe jeeɗi wona jeeɗiɗi wona capanɗe jeeɗiɗi ko temeɗɗe jeeɗi si tawi neɗɗo julɗo on
himo jangi dina kan himo golde dina kan himo gonɗi Allah subhanahu wa ta'ala martaba mo jogi on no ɓuri neɗɗo julɗo simple tawowo janga hay hunde e dina Allah kan nam tallete ɗum sa no woni sa tara temeɗɗe jeeɗi nam ɓe wi hakkude ɗiɗi no yaare duuɓi temeɗɗe joyi Allahu akbar donc en andi e jaka neɗɗon so o jangi o gollitiɗi ko o jangi kon haray mo mari martaba molanaɗo no woni sa no woni par ce que maysa mo Allah subhanahu wa ta'ala o jonni nela ɓen e annaba ɓen na hay fus si wona gandal ngal gandal ngal e dina ka no woni martabaji ɗin ɗiɓe heeɓi ɗin fof kamɓe nela ɓen e annaba ɓen ha tawi kamɓe ɓe waway ƴettude place mo tagaɗo ƴettayo se yiltike e daarin e taway ko gandal ngal e dina ka on jarama sa donc haare ko ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala on fayi mo tentini o wiyen innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama andi ɗo innama ko adata hasr ko wiyas ko moɓugol konngol ko woni wolde ko wiya a ko hulata Allah holugol haqiqa wongol ko neɗɗo e janguɓe faami dina kan woɓɓe inni janguɓe faami dina kan faami kadi kawnu on bi mana no Allah subhanahu wa ta'ala on o tagiri piiji ɗin noon ɓe ɓen ɗon imanu ɓe heɓata on nandata e imanu mo goɗɗo goo heɓata taw o janga dina kama janguɗo ni to Allahu akbar donc haray nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi en andu martaba mo neɗɗo gandon jogi e dow neɗɗo mo janga julɗo on no wayno kanko no ɓurdi goto e meɗen ya ay fadlu alim ala al abid ka fadli ala adnakum Allahu donc on andi e jaka gandal ngal no jogi martaba molanaɗo nelaɗo sa sallam ɓe maki kadi fayin en andu Allah subhanahu wa ta'ala e malaika ɓen hay liƴƴi wonɗi ka ndiyan ɗin wonɗi ka baharuji ɗin wiyete kon hut ɗin ɗon fo haray no du'anade neɗɗo wonɗo e waɗande yimɓe ɓe moƴƴere joni noon a maraka waɗanta yimɓe ɓe moƴƴere ɓuri jannugol ɓe letrum sa ko wayi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki hadis ko si ɗen anditi fi makko khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kadi ko ɓuri moƴƴude e mon on fop ko janguɗo deftere Allah nde ko jande goɗɗo donc haray ko torot en jama on bina sabu mahagol e ɗe ayeje ɗo wartene yila moƴƴa e gandal ngal jarama sa ande martaba mo heɓeten on sen heɓaymo foti koko aduna ɗo ma ka lahara ko ma rewen e gandal ngal si tawi en jangali haray e wata heɓgol teddugal ngal faala ɗen ngal ka aduna wo ka lahara o ɗum waɗi haɗa nelaɗo men sallah sallam ɓe maki hadis ko kadi kala jokkuɗo laawol ɗaɓɓere gandal Allah o newinanaymo laawol aljanna alhamdulillah yani neɗɗo ñande o si weeti o waɗa e bindol o yaha heɗo bayan himo jangude juuɗe karankoɓe himo etade gollitira ɗum ɗon on ɗon yo andu Allah subhanahu wa ta'ala sabu on khidma mo woni wadde ɗon o newinanaymo heɓugol laawol jokkugol ngol laawol ɗon no natira aljanna par ce que fo meɗen eɗen andi ko ɓe wiyata kon neɗɗo ko wonɗo e ɗaɓɓude on finowo dawa on habbano heeɓi ka neeɓi o neeɓi si wona e ɗo patron ka saare ɗo ko yohoɓe golla ɓen ka donc aljanna on kadi ko wonɓe ɗaɓɓitude ɓen fi muɗum lando fi muɗum defa fi muɗum golla fi muɗum ko ɓen ɗon heɓatamo yurmede Allah nden subhanahu wa ta'ala no yaaji moƴƴa kono ko ma enen kadi etoɗen ɗaɓɓitanen hoore men ko ɗaɓɓete ko donc ɗum woni haray nelam sallam ko ɓe makanen ɗo ko yon tigi andu ɗo haray simo jokki ɗaɓɓere gandal ngal haray koye laawol aljanna woni e muɗum inchallahu taala haray en andu malaika ɓen ɓe wi wonde ɓe waɗanayi gabitanji maɓɓe o neɗɗo ɗaɓɓo gandal imamul khattabi o wi kanko no wawa wongol wigol ɗo hara ko fi yankinanagol ɓe talibaɓe ɗaɓɓoɓe gandal no wawa wongol hay ko fontugol tigi no wawa wongol ko jippagol ka majlisji ka jangguete l'islam on wajodiri e toon mana on wawa wongol fof wajatude fof quoi no wajatude fof ɓe wi en andu neɗɗo karamakojo rewo Allah subhanahu wa ta'ala no ɓuuri neɗɗo rewo Allah mo tawata
on ɗon o janga hay hunde no lewru num ɓurdi noon koode ɗen ɗum ɗo fof ko nder hadis goto wonɗen ewde ɓe inne yen andu annaba ɓen ko roni ɓe kaleji ɗo ko karankoɓe joni noon annaba ɓen ɓe ronano ka mbuuɗi ɓe ronaka jawdi ɓe ronaka laamu ko ɓe rona honɗum ko gandal dina man kan ko ɗum woni haray ɓe wi kala ettiɗo heeɓi ɗum ɗon haray heeɓi geɓal mawnugal haray en turki Allah subhanahu wa taala on yo Allah on okkoren geɓal gandal ngal geɓal dina kan geɓal needi l'islam on ko ɗum woni haray Ma'ad bun Jabal radiyallahu anhu imo waɗi maako yowtugol ɓure fingal gandal o wi en andu ɗaɓɓugol ngal gandal ɗo ɗum ɗon haray koye kulol Allah subhanahu wa taala on wonɗa e muɗum jangugol eɗa janga haray ko imanu ma on wonɗa ɓeydude o wi e wonde ndeɗa ɗaɓɓa gandal ngal fewndo ka jangata ɗon haray ko dewal wonɗa e wadde waggol muraja ko jangi kon rewtagol ngol haray wonti ko tasbih haray no wawi so subbinanta Allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi karankoɓe wi o neɗɗo marɗo ko jangete so fini jemma immagol makko naafa immagol makko janga ko nde muɗum ɓuuri ɓe wi ko ɓuuri moƴƴande mum ko yo immo janga parce que ɗum ɗon no wawi wonde fi fof non wawi wonde fi fof ɗum da noon wawi wonde fi makko kanko ɗum no wawa ko jaɓe no wawa on ke jaɓede sa kiɗɗa anda ko wona jaɓede donc neɗɗo taalibajo jangowo o fini jemma 3h 4h mo faala naafude yo waɗu rakate darɗiɗi hayfuɗe o ƴetta o janga o rewto ɗon kadi hunjangol newi ko tasbihum aray o andu ko subbiya ɗon kadi hunjangol newi ɗaɓɓitugo waɗa reses ɗaɓɓita ko yowiti e terre masailu ka diina meɗen no famira ɗum ɗon haray ko jihadi fi sabilillah wonɗa wadde konko anduɗa ɗon kadi andingol ɗum goɗɗo go foti ko jannugol mo ma ko andintingol ma ko waajagol mo ɗum ko sadaka no wonɗa ittude donc haray ko ɗum woni perdi ala ton perdi ala ton ɓe wi tottugo gandal ngal kadi haray koye ɓattare wonɗa ɓe wi yo on tigi andu gandal ngal ko ɗum ɗon itta e ma wula en andi neɗɗo gando o wulɗetaki few par ce que ɓeni ko ɓuri moƴƴude e joɗdete ɓen fof ko deftere hayrul jalis alkitabu sa yi tun miɗo wulɗa aray anda ko janga ka sinan sa fonti deftere a fuɗɗike jangude nde dakamme ko heɓata on déjà no ɓurma welde si tawi ko goɗɗo joɗoduɗa hiɗo yowtude sago ma sa nayi goɗɗo ara ala sago ma nayi goɗɗo taƴa ɗo ka donc ɓeyni ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude ko joddete fou sago ma ko a wona ɗum ɗon kadi ɓuuri welde e ko weddodete gandal ngal ko ɗum waɗi neɗɗo kadi gando kanko guire ɗen fou himo fewnude e muɗum anda so watni lay ɗum ɗon tawi woni ko domaine ɗaɓɓere mbuuɗi won ɗon so nawwi on mara goreɓe so nawni on mara goreɓe si mbuɗɗillan ni on ittama yirde siko laamu wana noon kono siko gandal jogguɗon fi muɗum kono nawyirton noon hittirton ka no nawyirton noon kono won ɗon heɓirde valeur so nawni kan haalaka donc haray ko gandal ngal woni ko kon ko ɗum waɗi haray hiɗen duwa wattango yila e ɗum ɗon nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ɗo li an tawdu fa ta'allama ayatan min kitabillahi khairu laka min an tusalli mi'atu raka machallah dawgol ma yaha ɗaɓɓa aya goto ka qur'an ka juulide fiinoɗa janga wunjoɗa baraji ko heɓata ko no ɓuuri sa immino jemma nafuɗa darɗe temdere allahu akbar sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ndo go wurenɓe maki wonde so tawi woni neɗɗon o jangi dambuga gotal ka l'islam o faami o gollitiri baraji ko heɓata ɗon kon no ɓuuri siko alfu lahara o waɗi ko wiɗen kon gandal ngal naafima an tum few sa few no gasa konko wonɗa e jangude ɗon a jonna yimɓe ɓuɓɓen ɓe wonɗa jonde faddin ɓe gollirde ɗum ɗon
haray hiɗa nafitorde ɗum ɗon jarama Oustaz ino tawde ma wurɗa mayɗa Oustaz kono naafilan ka salminɗa ɗon lanni nawni ko ɗum waɗi si Ibnu Abbas nokku mo wi en to o wi kanko nde o immoto o wona e haaju musidɗo makko o yangano haaju musidɗo makko ka yaasito no ɓuranimo ko wonta ka juulide nelaɗo kon o waɗa ɗon itikafu lewru ye par ce que fi honɗum e golle ma hakkunde ma e Allah ɗen ɗum ɗon ko onon du woni e wadde no toon kadi ihtimal ronke ƴettede miɗa waɗanɗa jama on kon ma ko waɗɗa fiyo jama on naftor kon ɗum ɗon la shakka siko fi Allah waɗirɗa haray ƴettama haray ƴettama si haray ɗen andi haray nafoore nden ɗon nde yahay ha ka anda fi muɗum donc haray ko ɗum waɗi si ɓe inni haray ko ɓuri moƴƴude saraka fof ko julɗo woni ittugol o janni so etike o janni gandal ɓe wisi neɗɗon o janni gandal haray yo andu ɗum ɗon faddinno ronidirede haray baraji muɗum no tawde ko kanko neɗɗo ko ɗum waɗi kala neɗɗo jannuɗo l'islam nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam iɓe mari bonus ko ɓe ka ko remise ɓeynata remise mar remise muɗum kala neɗɗo immiɗo waɗi darsu yoti fi dina Allah kan ma yoti fi deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallama himo mari baraji o windanta je tawde ko kamɓe woni karamakojo aranon e meɗen enen tagaɗo fou donc haray ko ɗum woni ko en eto wakkiloɗen fi ɗum ɗon joni noon e nder yewtere meɗen nden ɗo en faami wonde gandal ngal hino mari dalil ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaɓe maki ɗon ka hadisi maɓɓe ko ɗum wi joni noon si tawi woni en ƴetti dalil ka Qur'an en ƴetti dalil ka sunna e yewtiɗo aqwalil ulama no Ma'z bun Jabal yewtir ɗo ni ma sahaba ɓen haray ko gandal hongal woni ko fanda ɗo surtout nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiɓe makuno e hadis go ɓe maki talabul ilmu farida ala kulli muslim ɗaɓɓugo gandal ko farilla wonande kala neɗɗo julɗo joni o gandal koko wonɗen e yewde ɗo ɗen ka yewtere meɗen ko gandal honɗum ɗum ɗon karama koɓɓen no yeddodi fi mum moƴƴa yimɓe ɓen fof jogiiɓe gande ɓen fof no yeddodi fi muɗum ko gandal hongal woni tigi tigi on gandal ɗaɓɓangal ngal tawata sa jangi ngal ɗon haray a waɗi ko Allah faala kon few ɗum ɗon ko enen julɓe ɓeeto ko option hombo ƴettata hara resi say few hara on ɗon sa jangi on ɗon a perdata fottaka kano fotta fottaka ko ɗum waɗi karankoɓe fiɓuɓen ko no ɓenni kamɓe ɓeyni ko gandal fiqu par ce que sa jangi fiqu haray a andi ko honɗum harmi e ko honɗum dagi ɓeni kamɓe ko fiqu sinnama tarabol ilmu farida ko janngol fiqu ɓe tafsir ɓen eɓe hadis ɓen ɓe Qur'an yani kamɓe inni sa janggali deftere Allah nden e sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam haray ya andu haray a jangali hay hunde par ce que non utta gandal ngal yimɓe wonɓe e turko tasawuf kamɓe ina sa jangali gandal ɓernde ngal fi laɓɓingol ɓernde wiyete kon tazikiya haɗa fof sa waɗali no woodi wure woɓɓe goo wiya ɓe ko goɗɗa siko doctorat o jogui so jangali ilmu suluk haɗa fof so anda fami ɓurani mana ɗum ɗo ko masala mo poɗodira fi muɗum almutakallimun ɗum ko karankoɓe aqida ɓen karankoɓe philosophique al islam e ilmul mantiq ɓe inni ko ɗe gande ɗo jangata par ce que sa jangal ɗe ɗo haray a wawata wonde neɗɗo julɗo par ce que a andata Allah donc joni noon si tawi woni enen en ƴetti koɓe résimi kon kamɓe karankoɓen koɓe wi kon ko selli kon tigi tigi on ko ɗaɓɓa kon ko kala gandal sellungal anningal ma Allah ko ngal ɗon ɗaɓɓa an neɗɗo julɗo ya jango waɗni résumé labaɗo joni ɓay ko yewtere radio raɓɓinɗi ɗen
si goɗɗo hunjike qur'an o tabitali e dina kan o fewali yo wattu sunna o so ƴaɓɓi sunna o watti o tabitali o fewali yo wattu fiqh o o fewali yo wattu aqida faddin o arali ka o ɗaɓɓa ɗon ka dina o tabite l'islam on yo jokku o jangata ñande kala o tawi o tabiti o faami dina ko o andi Allah subhanahu wa ta'ala on konko o sakkiti jangude ɗon ko ganɗon gandal wonno farilla e makko kanko neɗɗo ngal wallu ngal ma ha weɓi peewal ɗon par ce que hadafu ma ka janngol dina kan ko heɓugo yardude Allah subhanahu donc koko poɗodira ɗo on ɗum ɗo luttete poɗodirede no wiɗen wano gande heddiɗe no fen ɗo so noddiɗo joni waɗɗo wano ingénieur yagal oyna kanko ɗum ɗon tigi on siko docteur ena ko ɗum ɗon tigi mo be wola toon ɗum ɗon kadi wonira e noon kadi islam kono tigi tigi on ko gandal anningal ma Allah subhanahu wa ta'ala tabintima dina kan ko ɗum ɗo woni gandal wongal ngal farilla e maɗa an neɗɗo julɗo on jarama sa ko ɗum waɗi yimɓe ɓen no lutodiri terrema ɗon woɓɓe asi ko deftere fiqu akhdari on ɓe jangi ɗum ɗo yoni ko ɗiggina ɓe ɗaata no woniri Oustaz no woniri woɓɓe ara ko bayana tum ɓe yehi ɓe heeɗi ɓe ɗaata e nder ɓe wona junɗo haqqal no woniri ko ɗaɓɓa kon ko peewal ngal e tabital ngal on jarama sa heddi kon ɗon noon haray woni furudul kifaya donc ya jangir ɗon seeɗa naɓida e gandal ngal e ɗaɓɓere nden e gurdam maɗa no ɓe inde ko minal mahdi ila lahdi jokka ɗum ha ka ñande on tigui ƴetta ɗum joni noon haray ko on tigui andu gande ɗen kadi fou ka l'islam meɗen ko yowiti ko finde wiyete kon aqida e gollugol ko wi'a kon e accugol ko haɗa ko ko ɗeɗo pecce tati joni noon si tawi woni en ƴettiteten ka aqida en tawa Allah subhanahu wa ta'ala on ɓawo neli nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayda e nder duuɓi sappo arano ɗin fop ko aqida on ɓe gollitirno jannugol te tawde ko ɗum ɗo woni asas on ka mahugol neɗɗo on ko ɗum ɗo woni asas on par ce que on tigui heɓali ɗum ɗon hara en gandonti wonal taw julɗo si tawi kalle o heeɓi ɗum ɗon tawi na ɗaɓɓa ɗon o hisoyta yawma la yanfa'u mal wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim woɓɓe wi ɗo ko aqida selluɗo si on tigui heɓali ɗum ɗo so tawi Allah subhanahu wa ta'ala golle makko ɗen haray ko naware o yooɓi no hulɓini wata o wiye wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura tawatara golle on tigui ɗen hawkete ko ɗum waɗi sen taskeɗode nde marɗo deftum tokosum fanɗu ko yawa kum ɓe nakol al akhdari fayda ɗuuɗa e meɗen mo mara kum ɗon ka mum mamo jangga kum ma rewale makkum kun ɗon kun e fanɗude hikun holluma ko honno an neɗɗo julɗo on ɗaɓɓirta gandal ka kum holla e hollande kadi labande sen daari sa jangi kum woni awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi aqida fo naati ɗo ka si on sellinaka arkanul islam ko ɗon arkanul iman ko ɗon naati yotugo fi aljanna ko ɗon yotugo fi yitegen ko ɗon yotugo fi dargal ngal ko ɗon yotugo fi hasbore nden fi sira kala ko yowtete e aqida on naati ɗon tashihu imani ko wasi woɓɓe indi nden deftere ɗon si nde sarhama komo jalla dat ko defte buyi wawi wasi winduɗo deftere nden ko windiri nde ko waggol tun titre ji ana win siga ko nowini ɓa so woni wa yahta ala muslimu alkadib fenade kun ɗum e fenade par ce que penale ɗen hiɗe ɗuuɗi to sara toujours ka honɗum e fenade donc a yinnayi ko titre ji ɗum tun donc sen ƴetti o inni ya janngo aqida on ka na ɗum wattiɓa sappade ɗimmum ɗum ko sappi en kanko imamul akhdari o inni suma marifatu ma yasluhu bihi fardu ayni donc a tahara ndiyal ɗan laaɓuɗan kono ɗan laaɓirta kono ndiyal laaɓuɗan kono neɗɗo laaɓirta ka salligui e ka longal eno laɓɓinirta nder makko hoore makko taw ka ma yuslihu bihi yani ko oy ɗon fardayni ko honno juulirta ko honno hoorirta ko honno zakkirta ɗum ɗo fop o résime o naadi ɗon ɗum wiyete fiqhul islami on fof naati e ngol konngol ɗo
ko yiɗon ibatan wa muamala ko mako ɗon ko ana win ko tiitirji asika ko tiitirji tun o ƴetti ka o ƴetti ɗon sen taskike ɗo o wi wa yajibu alayhi an yuhafida ala hududillah ko ɗum woni hududillah ko kala ko Allah subhanahu wa ta'ala on keeri o wi ko ɗum ɗo waɗete ko ya waɗ ɗum ɗon o wi wata waɗ ɗum ɗon ko wata waɗ ɗum ɗon donc en andi e jaka ele kala ko yamira ɗen fo ye waɗu naati ɗo ko ya eto waɗa yerno wawirɗa noon kala ko haɗa ɗen kon fo wata e waɗu naati ɗo wata waɗu ella fes kanko imamul akhdari ley toon ka mutoy ɗon kon ɗo wiyen ɗon o yamiri hen ɗon tububuye no woni ka yowti ɗum ɗon ka gaynta ɗon oni haray dey mi torike ma neɗɗon ya tuban Allah ko ɗum waɗi so wi ɗum par ce que neɗɗo yiyata raɓɓindinare siɗon manti ko yownoɗen ka dambugal tawba waɗanino e ngal ɗo ko laba Oustaz on tigi tubay ko bonni kon si tawile kanko ema andi o bonna ayo tuubu ko ala wadde ko wi'a kon par ce que ko wiyaɗa ko fawata wadde ɗon gar ko bonnere ko a seyɗa nela piijigo ala ɗe golde donc haray kanko cheikh on bimana ɗi konnguɗi tati ɗo pet fayda wona nawoni donc haray ko ɗum woni terrema ɗon on koye neɗɗon wakkilo amma ko hedditi e gande heddiɗen fof e gande ko wona janguede ken hoore ndi leydi ɗo ko fardu kifaya ko farilla yonowo kon ɗum woni ɗum ɗon si woɓɓe janngani en wawa yonande woɓɓe kono jangali en heɓay bakkatu mare no fawi fof e lorroto kadi nawoni joni exemple si tawi woni en nawnirama tawi e wata ñawdugol ma e wata darnande hoore men ma si tawi woni en darni yana e hoore men ma e wata ñawande hoore men ma ɓay si ganda ngal heɓaki en darna yana e hoore men ma si tawi woni hara ake sakku ko yimɓe ɓe woni no lo'i ka janngol qur'ana hunjo kon bimana waggol ta ammu ko luggugol ngol ko fardu kifaya kono ko ma woɓɓe immo fi ɗum ɗon ɓen ɗon fi maɓɓe ande hara si haaji ma yani e docteur jo ɗe andi kaari ko docteur siko ingénieur jo ɗe andi oɗo siko fi kala e gande ɗen fou hara ɗe andi wonanɓe ma e muɗum ɓen ɗon koye tawa place mo ɓe woni on ko enen julɓe ɓen fof ɓe wonani koye ɓe eto ɓe wawa ɓe gollitira kadi ko ɓe wawi kon ɓe wallito jamanu no wirɗen noon ko hadisɗaɗen wonde haare ko ɓuuri moƴƴi kon fof e sera ka goɗɗo ittata ko ƴettugo gandal mum ngal jonna goɗɗo haare si ɗum goto e worɓe ɗiɗo imma o joguito hoore makko moƴƴa o elta hoore makko moƴƴa o waɗa ko hani waɗde kon si tawi na ɗum ɗon so andi kanko feƴƴi on marhala ɗon on programme ɗon mbimana o wawi hoore makko o elti hoore makko woni ka duwa ɗon yo eto elta yimɓe ɓen kadi nawoni ko moƴƴi ko nawoni tentini ɓe ngure makko ne surtout ɓe ngure makko ne ɓayde tawde haray en fof meɗen andi goɗɗo ko resisi o ko adna ɗo ko heɓi jawdi o ko laami o ko janggi o si ɓiɓɓe makko ɓe resi sali haray o hatti ka o fuɗɗi ɗo enen kadi en fof meɗen hiɗen andi haray tagaɗo ko loƴi ɗo wo ko loƴi ɗo si ɓiɓɓe makko ɓe resisi haray o resisi woodi e makko baɓe buy yahaɓe addoya ka ɓuuri woɗɗude e ɓurure ka saare ɗo ɓe présente addan fof saabu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen nawoni woodi addaɓe ka ɓuuri woɗɗude e ɓurure ɗen ka saare ɗo ɓe ƴetta ɗo ɓe naɓa amérique ma europe ma ɗo e ɗo fi fowtagol saabu honɗum saabu ko ɓe neyi ɓiɓɓe maɓɓe kon ɓen ɗon tawi wani waway wadde goɗɗum e nder gurdam ɗan ko nafata ɓe donc haray neɗɗo on kadi ko wiɗen kon haray yo fuɗɗoro hoore makko o hikkita ɓen hikkiɓe ɗon o jokka wonande julɓen fof si ɗum ɗon feƴƴi on tigui o watta yiila o ñawda nawnaje warayɗe jommum ɗen hara on tigui anda wiyete kon nawnare nder ɓernde nden dereraku gajanade mawnitare haawi taggo sifaɗi piiji
on tigi eto pottinadi ka programme muɗum ɓande tawdare e gurndanɗam neɗɗon ko noon tigi towiri wo ɗe nawnaje ɗo ɗuɗirta e makko no martaba heɓori wo ɗe ɗo ɗuuɗay ɓe andi nan sallah ɓe makko no nokko ko alhasadu yakulul hasanati kama yakul nar alhatab ɗe joni hara yon tigi andu ko wonɗa e wadde kon ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi ko moƴƴi wo ko moƴƴi sa hiwali hoore ma ɗum ɗon kadi no gasa a maaya tawa ɗum ɗon fof yeehi no wawi wonde donc haɗa ko on tigi watta ɗum ɗon on tigi sikka moƴƴi hara boni ɗon non sallah no maki nokku o la yadkhulul janna man kana fi qalbi misqala zarra min al kibr donc neɗɗon si on tigi no mawnintini haray yo andu haray nelan sallah no maki wonde o natata aljanna mo wondi e ɗum ɗon so tuubali ɗo o ittide nawnare ɗo so maayi yo andu haray ko si Allah subhanahu wa ta'ala on yurmini on tigi haray ka lannode mako meɗen ɗo e wasiyoto jama on fof huɗo Allah subhanahu wa ta'ala surtout sukaɓen e juɓɓen surtout sukaɓen e juɓɓen par ce que sen daari ka alquran ko almuminuna walmuminat donc ko duhiɓe sonnaɓe mujitama o wata moƴƴirde lefol goto ko fa worɓe ɓe wakkilo e rewɓe wakkilo ko waɗi nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawo mo ɓe wanno on duuɓi joyɗi ɓe noddi ɗi mbaɓe heeɓi worɓe 50 jaɓuɓe no tawano e maɓɓe kadi fayin sonnaɓe 11 alhamdulillah donc haray kala ko wasiyoto ɗen ɗo yowten ɗo terren diina kan haray hiɗen fewtini noddi duhiɓe sonnaɓe surtout sukaɓeɓen nde tawde hiɗen andi kala yimɓe faalaɓe yaarugol yeeso ko aduna ɗo foti ko goto ma ko ɓe nguure ma ko peeyi ko ɓe janga haray ko fof ɓe janga gandal ngal al ilm ko fuɗɗode yewtere meɗen e yewti wonde so tawi neɗɗon ko faalaɗo adna yo janggu so falama lakara yo janggu donc sen taskiki haray karama koɓe meɗen feƴƴunoɓeɓen e sahaba ɓe nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallama kamɓe tigi tigi on ko ɓe mahirno kon gurnan ɗan ko gandal ngal sen daari haray développement wanno ɗon ka bidayatul islam par ce que eɗen andi en fof meɗen ko honno adna on fewdonno adol islam on arde e ko honno kadi o fewdori ɓawol islam on e ko honɗum ƴetta e juuɗe julɓe ɓen développa ha adna on yaari yeeso haray ko ɗum woni gandal ngal koyo jama o wakkilo janga so tawi woni en jangi haray en andu en ƴawi e tampere e sondia e lorda so tawi woni en janggali haray en andu en hatti ka wonɗen e fuɗɗa ɗon ɗum haray ko ɗum woni en darnayɗo yewtere men nden inchallahu taala haray en jarni jama heeɗiɓɓen e weltankeɓe fof maɓɓe haray ko wiɗen kon on jarama e wakkilo fi gandal ngal on jarama oustaz haray min weltani ko min jarni on fota yo Allah subhanahu wa ta'ala on weltano on yo malno en yo hisingen haray tigi tigi on ko ka radio City FM wonɗen haray addani en ɗo hande kadi ko sittani en ɗo fota haray ko City FM wonɗen ɗo sotti moƴƴa haray ko toli moɗon eɗo wawi noddude 622 83 46 46 haray ko ɗo woni numéro radio on mo noddoton on haray en heeɓi ɗo hande kadi nafoore molanade e fingal ɗo gandal ɓe noddani en kadi suddiɓe yo janggu duhiɓe yo janggu tentini noon kadi suddiɓe resaɓe ɓen kadi ka galleji yoɓe wakkilo ɓe janga ɓe etto kadi no gueɗal ɓe ɓen jangira woɓɓe seni keɗe wernude ɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam ko homɓe wonɓe on to? Mahmoudou Diallo wonɗo ine Conakry ɗo. Naam ko tolimoɗon Cheikh Mahmoud. Naam yo e jang albiano bi an weltanama émission on labama. Inchallah yo Allah weltano en. On subani gendo toɓɓere yittude fingal gandal. Pellet en tari galle Allah yoɓu baraji. Amin on jarama fotal barka men weltanike on yo Allah weltano en. Waaleykum salam wa rahmatullah. haray en nani ko ɓeɗo musidɓe men maki kon haray ko tolimoɗon ka 622 83 46 46 haray hiɗo wawi noddude haray woɓɓe seni ke hiɗe wernude ɓe. Assalamu aleykum. i alhamdulillah hiɗon e jaam. Alhamdulillah meɗen e jaam. ko tolimoɗon ko homɓe wonɓe on to? ko Abdourahmane wonno Simanteni. Naam ko tolimoɗon Cheikh. vraiment on weltanama min jangiyo yo Allah yoɓongo ɓuure moƴƴude. Amin okkora e moƴƴere aduna e lahara. amin yo Allah jaabin duwa mo. Allahumma
mina Oustaz yiɓe ɓen noon kay ɓe weltanama fota inchallah. salamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Haray ɗo weltana haray musidɓe ɓen kadi ka lawol kisali ɓe weltani on iɓe jarni on haray on ɓe onon wonɓe windude toon ɓen kadi oustaz en no weltani on woɓɓe seni keɗe wernude ɓe. Nam assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Nam Ala tan ko jago nam ko tooli moɗon cheikh. Nam nam ɗannine radio on inchallah. Awa on jarama fotal barka ko no woniri meɗen weltani on iɗo gandita fi maɓɓe o yiiɗa wedditagol fi maɓɓe yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi gasara ɓe jenti o inchallah. Awa on jarama albarka. Nam haray ko no woniri woɓɓe kadi seni keɗe wernude ɓe oustaz. Nam nam haray ma keta oustaz. Haray ko ɗum ko wiɗen ko wasiytoɗen ko yimɓe ɓe wakkilo jangga moƴƴa janna ɓe ngureji ɗi. On jarama oustaz. ko ɗum ɗo woni ko wasiytoɗen jama o. Nam woɓɓe seni keyɗe wernude ɓe ko tooli. Nam salamu aleykum. aray minen kadi miɗen weltanike ɗon de Oustaz Ahmadou inchallah jarniɓe fota inchallah. ɓe ɓeyditande maɓɓe ɗo Nam ɓe wonde nafa moƴƴa nam ko homɓe wonɓe hon to. ko ɓe noti laɓe Nam maki Abdourahmane nam ko nam minen tori Oustaz Ahmadou ɓe ɓeyditan men moƴƴa minen kay minen faala wano so ɓe ɗoni hella ka amen ton ara école wano ni ɓe jannete ara heɓora hella ɗon on jarama on jarama on jarama. Nam inchallah inchallah. Awa nam inchallah inchallah on jarama fotal barka haray min weltani ko min jarni on fota yo Allah subhanahu wa taala on weltano en inchallah. haray on nani ko ɓeɗo maki ko oustaz haray ko no woniri ɓe yiɗani hoore maɓɓe ko ɓe honno yiɗani jama on kon ɓe yiɗani ɗum ko ɓe yiɗani hoore maɓɓe inchallah. haray woɓɓe seni ke kadi ɗe wernude ɓe. Nam assalamu aleykum. Assalamu aleykum. haray ɓeɗo ɓe sentike. Nam oustaz ko ɗum haray ko ɓe maki kon ko no woniri ɗe weltani ɓenen kadi e yiɗi ɓe fi Allah inchallahu taala ki Allah waɗan en ɗum moɓan e ɗum ɗon kal janna. Amin amin. haray koye maki kon ko noon jande nden hande ko jande l'islam on e jande fewndinde nden naɓɓidete. No woniri oustaz. ko ɗum ɗon fayi ɓen duwa naɓɓidugol. No woniri e needi ndin noon surtout needi ndin tentini noon ɗon donc gandal ngal no mari nafoore moƴƴa nam kono ko needi ndin e jikku moƴƴo on ɓuri marde nafoore. on jarama oustaz. donc haray koyen eto fayɓe ɓen jannen ɓe diina kam moƴƴa ekkitoren ɓe kadi gollitirgol diina kan e jikku diina on. on jarama jannen ɓe ko fewndi kon gande fewndiɗen hannde e école ji ɗin ɓe ekkito ko jangete ton kon eno gollirte noon wondude e jikku gollugol ngol. on jarama oustaz jarama o weltanama moƴƴa inchallah si ɗum ɗo waɗi haray moƴƴere nde yaajay to moƴƴere nde yaajay to e Allah subahana taala ko wini kon hayru ummatin ukhiyat linnasi ɗum ɗon iwata mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam haymo mapaki moƴƴere nden ko tabitude ko lutta nde ila yawmil qiyama ko woni haray ko en eto enen kadi tawe ɗen e ɓen ɗon en andi noon gandal ngal ko ɗum miɗo manditime wanno séminaire terre rowani hésite ɓe waɗano men séminaire jano ɓe janni ko ɓatti balɗe 10 allahu akbar ñande ɓe gayni séminaire ɓenni yo yimɓe ɓen yowtu ko nafoore honɗum yiya e ɗum ɗon no tawa e ko yiyano ɗon ko résima ɗon wonde kala probléme ko janɗi wo ko janɗi himo régirire e janngugol alhaali ko satti wo ko satti mo régirire e janngugol kono mi faala wiide kala no neɗɗo wayi kanko e ɓeygure makko nden alhaali maɓɓe mum si ɓe tamike e gandal ngal e peewal ngal Allah on sansay e ko ɓuri e moƴƴude jaram o weltanama seede mum ɓe addani men misal nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kaɓe arnoɗo Makka e ko honno ɓe formiri jamam ha hewti ka hewti ɗon on jaram haray woɓɓe seni keyiɗe wernude ɓe ko tolimaɓe assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam Oustaz Mamadou Diallo ceerno Ismaila Sow Matam ko tolimoɗon weltantamen karamakoɓe ɓen inchallah inchallah adamaki wa ulama o nam
on jarama Oustaz no woni Oustaz o weltanama battengal Ganndal nam oma kulaɗo maki kadi o talabol ilmu faridatum ala kulli muslimin wa muslimat no woni Oustaz gol Ganndal ngal ko farilla e kala ko o debbo o no woniri hani jangude no woniri ala iɗo weltana on jarama albarka on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah haray weltaneɓe a weltaniɓe on ɓe hiwrotoɓe on sono on duwantoɓe onon kadi on jarama albarka haray en guelike ko ɓeɗo maki ko haray woni welo molanago joni noon ɗo kadi no woodi landiɓe numéro ji moɗon haray hiɗon wawi ɓe makande numéro ji mon ɗi haray fi yoɓe ɓeydu humpitade inchallah haray nam Oustaz ko 664 nam 20 97 94 inchallah haray ɓeyde laɓɓinde har on yawnali 664 nam 20 97 94 on jarama albarka donc aray ko ɗo woni fof inchallah gila ka réseau sociaux ha ka sociaux fof ha ka gawo fof ha gaɗa to on jarama albarka mi weltanike on aray on nani ko Oustaz Ahmadou maki kon ɓe jonni en ɗo numéro ji maɓɓe ɗin haray min ko musidɗo mon on Mouhamadou Julde Diallo jibinande bañal laabe andiraɗo on bañal technologie service e lawol kisal haray ko towlimo ɗon numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 ko toli mon ka bañan technologie service fiye wallidirno jangiren mo kala e moɗon meɗen mari ber mum haray nodde wallidiren no jangiren ko fi gandal ngal yewtaɗo haradduɗal ngal moƴƴinte ka téléphone moɗon hara ko ɗon finoto ɗon ko ɗon datta ton ko ɗon rewtoto ɗon haray hiɗo weltana hiɗon duwana hiɗon jarna haray meɗe wiya on yo allahu o moƴƴinan en o mallahu hisina rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin inchallah jarama barka haray musidɓe julɗe tedde o weltanama on jarnama fota haray Oustaz en weltanike on ɓe jarni o moƴƴa yo allah subhanahu wa taala o moƴƴina o manna o hisina haray inchallah ko ɗo wonɗen hattude en e saahaji aray ɗiɗin kadi aray meɗe wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah